Evo, trener, očekivana i uvjerljiva pobjeda ovdje u Kutini protiv Moslavine koja zaista nije imala što izgubiti. Pokazali su to dečki i večeras. Naša ekipa je odradila, mislim, točno onoliko koliko je trebalo. Rotirali ste puno, svi smo ostali zdravi i čitavi. Pa da, nakon ove utakmice u utorak, evo ga, već je u petak nas je čekala, odnosno danas, ta utakmica sa Moslavinom iz Kutine. Čestitke prvo mojim dečkima na pristupu od prve minute. Uspjeli smo izrotirati sve igrače i to je bila današnja zadaća. Znači, od prve minute pravi pristup i energija i evo, to je rezultiralo na kraju u visokom razliku. Mislim da nismo išli punim gasom, evo to se vidjelo pogotovo u drugom poluvremenu, dosta je to bilo, ajmo reći i za publiku malo, run and gun. Bio je malo run and gun, da, dobro dođe za dečke da se malo i s te strane energetski potroše, igrači koji možda manje igraju, tako da stvarno su danas od prvog do zadnjeg svi napravili pravi posao i u obrani i u napadu, odnosno i u tim tranzicijama i brzom centru, tako da evo ga, čestitke još jednim dečkima. Zasluženi odmor će imati ovaj vikend, a onda još jedna tekma za sljedeći. Da, sad zasluženi odmor do ponedjeljka i onda krećemo za zadnji tjedan i domaća utakmica protiv Dugog Sela. Sigurno da želimo na najbolji mogući način završiti ovu, možemo reći, uspješnu polusezonu i otići na ove blagdane koje nas očekuju. Neka bude tako, sretno da je.